Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum туғандар, амансыздарбы? Бүгін число 9 февраль 2025 жыл. Ноқат мал базарында сіздерге бұйырса только еркек тұрпақтарды тартып шығарамыз. 1 жаш, 5-6 айлық, 7-8 айлық, 1,5 жаш, 2 жаш алдаштырып бұйырса тартабыз достар. Бірден лайкты басыңыздар, комментарийге ой пікірлерді қалдырып, достармен бөлішіп бұйырса пайдалы видеолар шығарып тұрғанға біз әрдайым даярбыз. Біз бұйырса баштадық, бізге игілікті қалақ қойыңыздар. Ассалаумағалейкум. Şu bavul tağı? Kaça verdіңіздер? 97.000 берші. 97.000. 97'ge vermedi. Bunun yaş kanca? 1,5 же 2 mü? Жазда 2 yaşar. Жазда 2 ya. Жазda 2 yaşar болады дейді. Жақсы. Солаңдар берсін. Kimler ya? Assalamualaikum. Mala qara menen nargı qara olur. Mala 295 bin. 295 bin ya. Mına şu çoğun qara menen mına 295 bin ya. Yok yaxşı boldu. Yaxşı verdim. Şu balana 295 bin. Жақсы. Жақсы бағыт тұрдық негізі. Чоң дәлі бұл жашы бір 2,5 же 2 жашта пародасына қарап. Ленті қачырасың. YouTube'ға да Байкежі деген. Қайсылар сіздер? Нолар ба? Қаншадан бұлар? Нолар ба? Бұлар жаш қаншадан? 125, а? Жаш қанша? Полторашка. Блогерсіз бе? Бұлар 150 мыңнан сатылып тұр, бұға 125 мың беріп тұр. 1,5 жаш дейді. Жақсы. Солаңыздары берсін. Байкежі деген. Ассалаумағалейкум. Бұл қанша қадаға? 150. 150 мың. Бұл жаш қанша? 1,5. 1,5. 2'ye çetinlik. Бау oldu қанша өрді әке? 1,5 şartlar. Özünden taptı. 1,5 дейді. Мончамчалар новай. Bir ayıldan bizden. Солаңыздарды берсін. Elektrik geçene söyleyin. 5'ten üstüne satlarını borç üretir. Ең қызықты болған ұшыл біздің бұқа базарларының бірлері. Азыр көпшілігілі шындай бұқа алып баштаған. Пұл қанша екен? 120. Жаш қанша бұл? Жаш 5. Бау oldu қанша берді? Al satıldı kan. Сатылды бі? Aldık biz. Қанша oldu? 150. 151,5? 101,5. Ha, 101 мың. Жалпы еркектерге салам. Европа, Россияларда популярный болуп аткан мына манбаланс деген дары суук тийгенге, шамалдаганга, еркектерге алсыздык, күчсүздүк бардыгын лечение кыла турган дары. Ичинде 90 капсула болот. Азыр 1 айлык акция менен жарым басына сатылып атат. Сертификаттары бар. Ичинде полностью инструкциялар бар. Дальше сүйлөшөбүз. Алсыздык, күчсүздүк, простатит, шамалдаган, суук тийген бардыгын лечение кылса болот. Дагы тез байланышсаңар да эркекче түшүндүрүп сүйлөшөбүз. Олардың көпшілігін егелары жоқ шейті. Мына өздер кімдерін екен? Білбедіңіздер бе? Ассалаумағалейкум. Қайерден қайерге сіздік ака? Олар. Мыналар ба? Бұлардың жаштары қаншадан ака? 2-4. 2-4.
Pul qanchadan bularni? 250 dan 2 oldu. Naloko 250 mingdan ha? Nari 200. Ha, narx 200, naloko 250. Bularcha? 2 o 330. 330 ming ko. Yaxshi. Vau, da qanchadan berdi aka? Hadi 2 30 ya. Ne oldu? Qancha? 430. Ha, nalokoni bu. Nalokoni 430 ming bersatgan. Shular 4 tish beraymi? Aparaylı mı? 430 bo'lganda 215 mingdan bergan bo'ldi, ha? Yaxshi. Million dollar chap chiqadi. Cho'ng buqalar. Bunlar kimdir ekan, ha, bilib yerdingizlarmi? Kaç? Bular majlislar? Yo'q. Ha, bular da qo'y. Ha. Qanchadan bular akalar? 80 dan. 80 mingdan, ha. Bir yaş bilen bular, ha. Bular bağ oldu mu? Öyle bak. Bağ olduk deydi. Sodanız versin aka. Assalamu alaikum. Pul qancha aka bu? 130 ya. 130 ming, ha. Yaş qancha bu? Yaşım var. Bağ oldu qancha verdi? Endi geliyor hozir. Sodanız versin aka. 130 ming de deyim gelip tur. Do'stum pul qancha ekan bunun? Qancha? 130 ming. Yaş qancha bo'ldi? Bağ oldu qancha verdi bozor? Ha, yem, ha. Sodanı versin, ha. Nasıl ötüelci? Pul qancha ekan aka? 135 metre. 135. Yaş qancha bunun? 2 yaşar deydi ko. Sodanız versin aka. 135 mi? Şu bağıtası kaça verdiniz? 160. Yaş kaç aka bunun? 3. 160. Boyu primерно bir. Görüp geldim. 1.30'dan yukarı şey болады. Bu yerde öteli çoğun buqalar жоқ ekan ғой. Aralashtirib tartaydim. Pulu qancha aka nasıl? 90. 100 ming. Bağ oldu qanchadan berdi? Gelecek ha. Sodanızlar versin, ha. Pul qancha ekan aka? 115. 115 ming. Bağ oldu qancha verdi? 98. 98 ming, ha. Yaş qancha 1,5 mi? Ama yegesini yap tatlı koy bir. 1,5 yaş. Pul qancha ekan bu? 130 dolar. 130 ming. 130. Soda oldu qancha verdi? Soda oldu qancha verdi? Soda boluğu da 110 verdi. Yaxshi. Maşallah. Assalomu alaykum. Pul qancha ekan aka? 220. 220 ming. Bunun yaş qancha? 1 yaş. Yaşta neyim öğretti. Bu ne degan parada bu? Şüvet. Şöyle. Boyu adam boylu bu. Maşallah. Soda oldu qancha verdi? Bo'ldikmi? Yaxshi. Sodamizlarni bersin, ha?
Yaşlıqlarını ötüyelim. Çoğunlarını tarttık buyursa. Kaysında kança abi aldız? 106 min. 106 min bağlı. Bu yaş kança gen? 2 yaş. Baycaqlarını ötüyelim biraz. Bu kança gen? Bağıldaşlar mı? Kança ödediniz aka? 90 min. 90 min verip dur. Assalamu alaikum. Kançadan eken bular? Boldu o. Bu yakta eken da? Şep bu yakta eken da. Törösüne kançadan buldu at pullары? Sana tatlı şerekli tatlı. Tarttanğa, o tarttanğa. Törceli kem var. Kaçıdan? Törceli kem var. 450 min kem var ha? Oldu o. Berdi kançadan boldu? Tatlı yakma bu. 90 tegedegi. 90 tegedegi boldu o. Şunday. 90 tegedegi boldu. Bu yaşlar kança? 1,5 mi? 1 mi? 2 jam ötegen ara. Bana turpok. Muna 2 çekirdek 2 jam muna ortada ok turpok deydi. Solağınızı versin ava. Asam. Pul kança eken bunun? 95 kem var. Soda boldu. Kança verdi? 86 min verdi. Bu yaş kança? 1,5. Asam. Kaçdan eken bular? 130 minden. Bağ oldu ağı kançadan berdi? Kaçadan? Bergen aytып koy, kançadan beri atında? YouTube hala bu. 85'ten. 85 minden bağ verip bir. Ulan yaş kança? Yaşım bilmem dedi. Bu kança kan? 85. Bu yaş kança biri be? 1 yaş. Soda boldu kança verdi? 70. 70 mi verdi? Sodağınız versin ha? Bu kança kan? 76'da vermedi. 76'ga verildi ha? Ha, yaxşı. Bu yaş kança? Bilmedi, hatta vermez. Sodağını versin ha? Nasıl mı? Bu kança kan aka? 85. 85 milyon. O. Geçer sabah. 85 milyon. Pul kança kan bunun? 90 milyon. Kança verdi pazar? Kaça? 80. Az kendimden 80 verdi. Yaş kança bunun? Yaşım bilmem de 80 min bu verdi. Pul kança kan bu? 82? 82 var. Tövüm deydi ko. 82 bu var deydi. Soda boldu kança verdi? Soda boldu kaç ne kadar turcu? Bağvallak be. Yaxşı sodan versin ha? Alıyordu. Oşon bağıltası görelici. Kança verdiniz aka? 65. Nağa mı? 65 verdi şu an.
Bir yere arayınca köylüden çıkar bir. Kömülümden 50 bin. Kömülümden 50 bin çıktı. Etirazdı da. Qancha pul ova? Ha. Qancha puli? Endi beri olsin, endi 70, 100 demadi. 70 70. deb oraya qadam aytgan. 100 deyavermaysiz. Yo'q. 70 ming deydi. Qanchadan kelgan ular? Gene şunu satvoraylik do'st. Ey, qaramay endi shuni. Qancha berdingiz? 145 so'm. Junovi? Ekovi. 145 ming. 78,5 mingdan berdi. Uyga o'tib olib, shunaqasida ko'rasiz. Ketib qoldi ucada bormi? Yetdi o'xshaydi. O'ylanib qoldi bormi endi? Jash sotib oldi. Yumshoq ekan u, nimasi, org'amsiz qattiqroq ekan. Bu jash qanchadan bular? 1 yoshmi? Yoshga boraylik, ha? Yo, o'tdim. Qancha bo'ldi? 90? 69. 69. Ha, 69 bu. Şolada. 69 mingga sotildi. Taqsir bularning pul qanchadan olingan? 150. Junovi. Juna 150 ming deydi. Soda bo'ldi qancha bo'ldi ekan unda? Bo'ldi aka. Bu jashi 1 yoshmi? Sodanlar bersin ha. Pul qancha ekan? Ha. Sat. Qancha oldi aka shu? 263. Ha, bunlar ko'pi. 163 mi? Ha, 163 ming. Seksen bir yerinden bu kulağı. Yok ne ol? Çoğra ekan sen ha? Çoğra. Yaxşı olanlar bersin. Yaxşı bereketsin bersin aka. Qancha berdingiz? 56 ming. Naqavi? 56 ming. Kelechagi bor, he. Qarag'oy o'yinimiz bugun kattaga baylangan yerlar 40 ta. Bergan birganda qaror qozonlar. Kep pul qanchadan kelgan bular? 75 dan kam bor. 75'ten? Va oldu qanchadan berdi? Sodangiz bersin aka. 75 mingdan kam bor deydi. Qarag'oy o'yinimiz bugun Kommentariga ko'p javob berdi. Erkek urg'asini aytib ketdi. Bular to'q erkek doktor. Taqsir, bularning pul qanchadan kelgan chekadan? 75'ten. Yaş qancha? 1 yosh bo'ldi u? Soda bo'ldi, qanchadan berdi aka? Ha? 65 dan berdi u. 65 dan berdi. Sodangiz bersin aka. Dostlar, tuğanlarına uşitip videoyu cimtiktayız. Allah razı olsun bardığınızlardan. Like'tan basıp koymanlar biz buyursa her daim faydalı videolar çıkartıp durarız.